इको टुरिझम खंयच्या वाठारात करतले ते विशीं अभ्यास केला काय ना असो प्रश्न आमदार अलेक्स रेजिनाल्डोन विधानसभेत केल्लो. ताचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी उलोवप केलें. इको टुरिझम पर्यावरणाक फटको बसतलो, ताका लागून सरकारान लक्ष घालचें अशी मागणी आमदार युरीन केल्ली. ताका जाप दितना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें, राज्यात सैमीक पर्यटना खातीर इको टुरिझम धोरण हाडटले अशी माहिती मंत्र्यान दिली. गांवगिऱ्या वाठारांनी पर्यटकांचो अतिरेक बंद जावपा खातीर आमकां मजत जातली अशें मंत्र्यान सांगलें. I asked the minister all destinations, then बरें आन्सर दिला. आन्सराची तेम घातला some few areas. आनी म्हणलां की मान्सूनान देखून GTDC does lot of ecotourism. Because I would like to know from the minister, I have a specific question, which are the areas we have identified exactly, and I will tell you why, or whether you have made any study, which areas in the state you are going to allow for ecotourism. Specific question, have you made a study? And if you have made a study, give me the locations exactly where ecotourism can be done. The details of the steps taken to protect Part C, to protect ecotourism by sensitizing tourists on responsible behaviors and environmental responsibility. Your answer says advisories are being published through various social and marketing platforms, creating awareness among tourists. Anna, Speaker sir, a social media advisory today is not a safeguard. The Honorable Minister also knows. In the absence of a governed, dressed up digital language, you are taking cover. You have said you are coming with the ecotourism policy. At the start you said. Speaker sir, आज ये eco-tourist places are very fragile. They are very fragile and it can be easily damaged if over-tourism happens, how it has happened on the beaches. Now, when we are going into these areas, because specifically, Mogala Prashna, whether the government has fixed any time limits on the number of tourists, on the number of vehicles, on commercial activities that is permitted in these eco-sensitive departments. Ami Speaker Sir, Halits, we have come up with the Goa Ayurveda and Wellness Policy 2026. एक आमची नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हांगा धारगळे आसा आनी एक आयुर्वेदा कॉलेज शिरोडे आसा. डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझमान दोनूय कडेन MOU सायन मारले आनी आज नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पंचकर्मा सगळे ज्यो गजाली करता आयुर्वेदा खातीर एंड वेलनेसाक त्यो दोन जाग्याचेर नॉर्थ आनी साउथ पळयता आसतना स्पीकर सर टुडे वी आर लुकिंग एट मोर ऑपॉर्च्युनिटीज टू explore Ayurveda and explore wellness. So when it comes to ecotourism, Speaker Sir, it is about how we can curate experiences, how we can allow things to happen in the village and get an experience where inclusively त्या गावातल्या त्या लोकांक कशे पैसे पावतले आनी तो कसो जोडटलो हे विचारधारा करून कंट्रिब्युशन टू इकॉनॉमी जालीच, थंय लोकल एम्प्लॉयमेंट जातलेच, पण त्या गावांत तांकां कशें जोड पावलान आमी काम करूंक शकता आनी तांकां जोडून दिवंक शकता हे विचार करून जेन्ना इकोटुरिझमात आमी भर घाला त्याच टायमार वी आर ऑल्सो लुकिंग एट सिटींग विथ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड फॉर्म्युलेटिंग अ इकोटुरिझम पॉलिसी विच इज रायट नाव अंडर एक्झामिनेशन. ती इकोटुरिझम पॉलिसी जाल्यार स्पीकर सर वी वील गेट अ प्रॉपर शेप एंड सायज ऑफ वॉट वी वॉन्ट टू डू. कित्याक ओव्हर टुरिझम जाल्लें नाका. गांवांनी फाल्यां जे ओव्हर टुरिझम थोड्या जाग्यांनी हेवटेन जाल्यार कोस्टल बेल्टात थंय जावचें न्हय हे विचारूय आमकां करून इको टुरिझम प्रमोट करपा जाय. आनी त्या खातीर स्पीकर सर एक सांग्यार एक हॉटेल आसा जाल्यार बाकी कडेन आमी होमस्टे पॉलिसी काडली. होमस्टे पॉलिसी माध्यमांतल्यान इन्सेंटिवायज केली 2 लाख रुपया पर होम ओनली इन द रुरल बेल्ट टू प्रमोट रुरल टुरिझम विच इज इको टुरिझम. म्हणजे पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत फक्त वी आर प्रमोटिंग होमस्टेज ज्या हातूंतल्यान Airbnb कडेन MOU, मेक माय ट्रिपा कडेन MOU, अगोडा कडेन MOU टू promote them at the same time create SOPs for them to come and stay. So bed breakfast आणि homestay promote करपाक थंय तांकां infrastructure दिलो. Eco tourism जे काडटा is with a focus on locals. Where homestays are only run by local only women. homestays. It is not given to anybody. Local communities कडे self help groups बाकीचे ते थंय promote आमी करून घेतात through this type of experiences जे हांवें सांगले. For example पराग रांगणेकर, absolutely all are locals. गांवचे लोक जांकां आमी फाटीं सत्कार सुद्दां करून काडलो कित्याक एक गांवची महिला जेन्ना केन्नाच एक्सपिरियन्स करून नाशिल्ली हे बिकम वन ऑफ द बेस्ट एम्बेसेडर्स ऑफ टुरिझम फॉर इन टर्म्स ऑफ होमस्टे एंड इको टुरिझम फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. इको टुरिझम जेन्ना आमी म्हणटा स्पीकर सर वी आर प्रोमोटिंग टुरिझम इन दीस एरियाज. मोस्ट ऑफ दीस एरियाज कम अंडर फॉरेस्ट. So unless we have a policy in place which is stitched with the tourism department and forest department or GFDC,
We cannot start doing things. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.